koydum. Ben burada bir şey içemezim de. Bir günü gelip televizyon sahip kaldım uydu balık dedi. Bir orası söylüyordu. 5 milyar mınşacıldayım mınday olur. 7 milyar. 130 gradus'a şeyin gerisi gitti. Kıyamet kayın belgisi kanday olur dedi. Yani canım belki gitti bu jeti Tatar vergen. Onda belgisi. Hayal zatı köp bulat. Hayal emet et. Anan Allah'ım degendin barın Allah'ım alat deydi. Anan Kudayga şemmegenderi kılat deydi. Anan жерdi. Surunay birinci tartılganda ömet etti. Anan ikinci tartılganda toprağın astından men çıgat ekem. Sırat köprüsüne jönöйт ekem. Anan mintet beştin mintip turadi. Beştin tuğrası dedi. Cerminin Allah'ım devlet dedi. Tuğrası dedi. Avuzurgan çayken жазылбайды. Туурасы жер менен ааламды айырат деп. Аны жаңа орыс айтып атпайбы? Да өгүнү бири орус сүйлөдү. 7 миллиард, 5 миллиардтан 7 миллиард 130 градуска чейин жери сыйт деп. Ал эми табы аны кайдан Алла насип. Аны мурда мен ошол орустар айткандан мушнасы тияк менен орус сөз билип атат. Кыямат кайыңдын белгиси жаңа орус кайсы орус экенин билбейм да. 7 миллиард, 5 миллиард жылдай мынча миллион жыл деп атыптыр. Мынакей Алламдын 1 мүнөтү сен азыр 2 мүнөт Алламдын убактысы менен жашай элексиң. 70 yıl, 35 yıl Allah'ımdaki bir minütü 35 yıl ekim büyüdük. Açık öyle yazılıp durun. 35 yıl Allah'ımdaki bir minütü 35 yıl ekim bu yer boyunca. Alemi andağımda teknika yok. Yani Kur'an kitapta okutmayın. Şunun barı kanday, şunun barın yazgan. Жазган, эметкен, айткан. Жана бир китеп Библия деп турбайбы? Сен таштап турсуң го, ачып атпайм. Ал Библия эмес, мукаддас. Жок, эми билип атам. Кудайдын ыйык сөзү. Жок, анын Ал орусча Библия, орусча эмес, еврейче Библия. Библия деген еврейче мындай которулат экен. Чогулткан китеп. Жок, мен билбейм. Анан мындай дейт экен. Орустарды, христиандарды Иса пайгамбарымга сыйынгандарды. Бул адашкандар дейт экен. Бул еврейлерди тозоктун эли дейт экен. Исраилди. Тозоктук деп. Булар сурак жогуна Аллам тозокку түртөт экен. Ал эми Исаны Кудай кылып алгандар адашкандар дейт экен. Deydi ki, tazası selekesi. İbrahim peygamberim evreydi. Yakup'tun birinci katından 10 balası, ikinci katından 2 bala oldu. Yusuf da bir emesi annem. Yusuf düştü kıyınca organ sezgin. Anan Cenab-ı Musa peygamberini de ötmeyin. Musa devriydi. Maysi. İbrahim Abraham. Kim bu? Hani sen İbrahim'e at koyulasın. Öz adı Abraham. Koy, köp sözlük bir şey. Men uçlardı. Ben Abdülvahap bir şeyde 13 yıl kıyım oldu oğlumla. Ayttım da. Hey! İsa menen
Muhammed'in ortası kaç yıl desem 2,5 kılım dep koydu. Kitapta 6 kılım dep duradu. Bilbeysin. Anam bir yolu andam orada bir Eşe peygamber türü dedi. Mukaş. April'de 1. April Tolun günüydü. Mart'ta. Anam çıvadı. Eşe peygamber türü desem Eko dedi. Ekomes törtü. Bilmiyorum. Dedi. Türü İyi. Türüydü. kim isken? Sen o anı